Alright guys, saya Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ini kita nak review Keyway 60 250 punya skuter. Dia design macam Vespa lah. So tahun 2025 bulan 8 masih under warranty hingga 2027 bulan 8. Term and condition kilang punya warranty lah. Alright. So motor macam baru lagi sebab mileage 600 km saja. Owner lama tu beli motor ni tujuan simpan nombor saja. Tapi dia dah beli kenderaan lain, dah beli kereta baru. So dia pindah nombor daripada motor ni pindah ke kereta dia lah. So motor ni dia akan bagi nombor baru lah. Alright. So harga jualan kita nak offer 9,800 siap potong nama cash. Kalau loan minimum deposit kosong, bulanan 200 lebih 5 tahun. So masih under warranty. Kalau nak trade-in pun boleh, nak jual motor pun boleh PM kita. Kalau loan kredit tadi kita dah sebut lah. Kalau kredit card pun boleh. Janji limit cukup, boleh swipe guna kredit card, buat EPP 0% interest dengan bank korang up to 5 tahun installment. Alright, motor everything macam baru lagi dah, korang tengok jom. Warna pun warna yang paling hot lah. Warna grey ni, matte grey. Lampu LED, side mirror dia dah tukar yang bulat, yang canggih. So depan pun ada ini lambang, memang nampak solid lah. Okay, tayar depan 120/70/12, pakai tayar Timsun. Okay, tayar baru tukar tak lama lah, penuh munga lagi. Alright, ini tayar grip punya. So tengok dia punya tapak semua sangat solid lah. Okay, ini tempat dia dah tambah tempat untuk letak air. Kunci 2, mileage 600 km saja. Okay, you tengok dia punya design macam Vespa, memang canggih lah. Okay, tayar belakang pun macam baru lagi, Timsun juga. Okay, 95% lah sebab mileage 600 saja. Alright, lampu belakang pun sangat solid LED. Engine 250 ya. Alright, tengok sini. Ada compartment lah. Okay, ada compartment, ada USB. Alright, mileage 600 km saja. Ada ABS. Ada ABS brake. Okay. Okay, memang best untuk nak pergi minum kopi ke, nak jalan-jalan pun syok sebab CC 250 memang sedap lah. So kalau korang minat Roger kita, harga hanya 9,800 tahun 2025 bulan 8. Baru berapa bulan saja pakai. Lepas tu mileage 600 km saja. Tujuan beli motor ni dia simpan nombor saja. So memang beli memang berbaloi lah sebab harga second hand tapi lepas motor macam baru. Alright, see you next video, bye bye.